kakav je doživljaj spremati se za ovogodišnji Liburnija Film Festival? Jako živo, pomalo stresno, ali beskrajno uzbudljivo, beskrajno izazovno i stvarno se veselim. Filmove sam odgledala, ali veselim se pogledati sve te filmove još jednom ispod zvijezda. Imamo 37 filmova, od toga 26 u konkurenciji za 8 nagrada. Najsvježiji hrvatski filmovi i ono što je meni kao selektoru bilo divno, a i teško istovremeno, je da su filmovi sve bolji i bolji i ove godine gotovo pola konkurencije će prvi put zaigrati svoje filmove na velikom platnu, zajedno sa autorima koje publika već zna i neki od njih su u konkurenciji za nagrade paralelno sa, ajmo reći, profesionalnim produkcijama. Zanimljivost Liburnija Film Festivala je što zapravo od svojih početaka ne gradi samo filmsku publiku, nego i gaji i odgaja buduće filmske radnike i radnice. I ove godine imamo naše standardne edukativne programe, znači filmska početnica za najmanje. Prvi put snimam za one malo starije koji će napraviti svoj prvi dokumentarni film i Ravkat radionica, dakle za sve filmaše i filmašice koji imaju projekt i možda im lagano stagnira i treba im neki mali push. Postoji dakle radni tim festivala, a postoji i grupa od često 10 ili 15 volontera i volonterke i često su to kombinacija heterogena skupina mlađih i recimo onih u najboljim godinama. Trudimo se da oni budu jednak dio tima i da uče i oni od nas koji smo možda već duže ovdje, a i mi isto tako od njih i da imaju priliku recimo proširiti i svoju mrežu poznanstva, a isto tako možda danas sutra struku. Dragi ljubitelji i ljubiteljice dokumentarnog filma, dobro večer. Hvala svima vama što ste došli, dobro večer i dobrodošli na 22. izdanje Liburnija Film Festivala. Definitivno vjerujem u razvoj Liburnija Film Festivala i jedne interesantne manifestacije. Zato vas molim, pljesak upravo za ove ljude, za Olivera, Karolinu, Jelenu, Igora. To su ljudi koji su doveli Liburnija Film Festival na ovu razinu i želim im puno uspjeha i dalje. Kog snimaš, mene ili sebe? Sebe. A ti si usput. Čini se da je opće zapažanje, ne samo moje, da se ljudi voajeri zapravo i da vole gledati preko tarabe, da vole gledati u tuđe dvorište, da vole gledati tuđe živote. Iste stvari koje sami ne pokazuju. Tako da mislim da ljudi se prepoznaju ipak u tome. Koliko god moja obitelj bila specifična, obiteljski odnosi su univerzalni. To je film koji se polako rađao jer je zapravo paralelno sa tim kako je rađen, stalno su se dešavale nove situacije, novi odnose i tako dalje. Teoretski taj film mogao se snimati još 20 godina. 2013. je Nenad predložio da radimo film, ja sam se složio i te godine sam ja intenzivno snimao, vjerojatno sam pretjerao. To je počelo proizvoditi otpore unutar obitelji. Onda to naravno te navodi na razmišljanje, ima li to smisla, hoćeš li to, možeš li to, kako ćeš to i tako dalje. Jel taj film vrijedi toliko? Pa vrijedi on, okej. Ali da li to možeš više puta u životu ponoviti? Teško. Novi, slobodni, suvremeni ples polazi novim putevima, odbacujući klasične oblike, smatrajući ih neadekvatnim, neprikladnim za današnje vrijeme i za potrebu suvremenog izražavanja plesom. Ovo je film, jedan ženski film, koji govori o 4 generacije žena koje su stalno ponavljale neki obrazac u životu, a to je da su bile umjetnice, da su bile samohrane majke, da su bile bez muževa. One su dosta sve tvrdoglave, a ja sam tipična riba koja bi htjela se nekako da je uvijek mir i onda sam ja tako kao šijem neuspjele odnose i vjerojatno je bio na meni zadatak
da ja to napravim. A spise koje sam dobila sa 18 godina, koje se zovu Geni moje djece, moje prabake, sa 18 godina kad sam ih pročitala nije mi značilo ništa. Onda se desio život, brak, propast braka, djeca, ovo ono. Onda sam opet to išla listati i onda sam shvatila da ja ponavljam apsolutno sve i da se ja prepoznajem u svim tim ženama i da ja opet radim istu priču. Ja sam od uvijek bio sam. Mama, ja, sestra smo bili sami. Čekamo tatu. I to je bio cijeli taj narativ koji sam ja htio uvesti, ali to je bio zapravo prvi film koji sam ja napravio na tu temu. Sljedeći film koji se nadovezuje na Vapore, isto će se zvati Vapori, nažalost, ali on će se više vezati na mamu i na cijelu obitelj i na sve kad ja odem na brod. Puno ljudi misle kad govorimo o pomorcima da su pomorci ženskaroši i ostale stvari, što se meni ne sviđa, jer to zapravo nije pravi život pomoraca. I zato sam napravio taj film jer to nije realnost tog filma i htio sam uvesti tu neku obiteljsku priču da pokažem kako zapravo pravi pomorci živi, što je posao pomorca i da ja želim jednog dana biti taj isti pomorac, odnosno da moji djeca čekaju mene kao što sam ja čekao svoga oca i moj otac čekao moga djeda. Film se zove Put kojim idemo. Predstavlja dinamiku obitelji naše, dakle mene, mog djeteta Marcele i bivšeg supruga Ljubomira. U jednom trenutku našeg života, dakle, ja sam onako dosta se mučila s tim kako Marceli objasni što se desilo i kako se mi s tom situacijom snalazimo, odnosno kakva smo mi to sada obitelj. I onda misleći o tome kako to njoj objasniti riječima sam shvatila da bi možda najbolje to bilo prikazati slikom, da ona proživi taj trenutak i da u svakom trenutku može ponovno pogledati i sjetiti se. Kod dokumentaristike mi se najviše sviđa mogućnost malog čovjeka, koliko mali čovjek može pridonijeti današnjem svijetu i napraviti promjenu. I društvo neće ovo prihvatiti, društvo neće ono prihvatiti, treba malo pomicati granice. I ja sam za to malo pomicanje granica i takvi filmovi me zanimaju, ali prvenstveno ga kreću iz one unutrašnje potrebe nekog malog čovjeka, pa onda na šire.